kita, kelas kita harus kita belajar agar cara cenderung dengan contoh pada mati kita proses dengan konsumsi tersebut. Kita belajar mau belajar peran integriti. Next. Anyone from the audience? Anyone from the audience? Now please. Pini nilitum ladak HDP High School lo Borzan Youth Forum himpen ingdeng hini inter school Borzan quiz competition aja mek padupon pining pen ingdeng hini lo pini jai mek long jasemet kategori hini ke thak pondo kategori sialong ta school Charlie Ham hum ke patung nang cetong dun lapen kategori hinia long ta Charlie Ham hum ke patung kadu ka bai hum ingkoi nang cetong dun lo bol janang kang pipen lapen ladak nilitum nong e sedame pajer pon lapen nilitum labang su ajai mek kibi pon akimang amang elahen lo Borzan constituency along ke doan uwi mi lo Charlie o samarato kadu ka bai tum sedame toklang hin kapa prang donat kenang sot toklang amon war ke pong kenang sot wamen pensi Borzan Youth Forum hin pen tuning panel tum la bangso inter school quiz competition bang ini tum padopon lo non ke bang silan kan stame nang tum kurmat kapon sebelum neli tum morning abang ke inter school quiz competition chot kali si neli tum all Borzan inter school literary festival si biponji posisi sikpon no labangso literary festival bangke nithoma phansi padopon po nithoma bangke ladak jasemet drawing competition da dopo arjan kihi extempore speech quiz competition dopo hirjir kihir poem recitation dopo debate discussion dopo kadu kabela owi miatum koson si toklang hinaning ka pakhang je malaso ka chapatti ason an ngene tum ladak thapon lapo muning pena bangke se adima bangane tum muning si jongpon po sita ani tum kelang pon meka bangke hidipi kali potangte re tumpu bokazana na lapu adu ya hoina tum han langsung na si kibi pon ning ka handolo ini labangso ka chapatti along koloso high school tum si kecheng si anong e tipon iglo la so puthak bangke Art and Literary Secretary do salong kering tia ke hai salang le konsen le pachini phanchon ngri ne le gething le Holyfield school si hai lo dak Holyfield English School da HDP bazar long mat si engke second ke long bon bang ke la dak koson no po Saint Thomas lo laben third bang ke Saint John la category 1 long bang category 2 long bang ke First bangge la ko Holyfield si pontu det lo la pen second na bangge la dak global wisdom English School la pen third bangge dak HDP High School atom sin chipalong non nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta